sampajange pura terbukti nih mapamulay na bitta sibana binabi madioloy ina iya kokkoy sampajan na mangilaw betul. Iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk lansus sipak bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doa mimamuy sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada ya ko puange melo musompa usahakan ipakaraja jolo puange ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian na yero bahkan ilalan na Fatihah ang kedua onra makan jalada yonre min laudon aja napal-palangi nalapakan lillah atau ati pake ya konadapi iya kana abudu idi mi puang usompa wa iya kana stain idi to mi puon rimi lau tulung pokok hadis sakutse maka di puang Allah Ta'ala nasompa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga mi milau cuma idi ipat terui jadi baca nih ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubami idi po sompa idi to mi remilau tulu pada ko makalani malaikat angilau no makalani dena to milau ipaterumi itu jadi pentingnya jadi usahakan ieu na tu ampai bu angka yasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa taubat to magi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana salangsung iya ko pak doangang eme kamu pa iya na tu ampai ko katabere itawe pada metodu ko tanya lino nonroy pada ko tanya lino itay alemu suju masom pariolona po Allah Ta'ala iya tu ampai takbiratul ihram iya na lesa na panawalinoy lesa na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katabere iya na tu tau makada mangolo ni lauripuan na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila iya ko deta matarubami baca Fatihah iya ko nadapi iya kana abudu idi impong sompa wa iya kana stai idi tomi puon rimi law tulung atau kanyati aga tabutuhkan tatokan niya koro yan na ito nakadagurutta iya tu Fatihah sitongan na cek kosong itu cek kosong ya sangi cek kosong degagi sana lisariwi makiro jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kong kalasata tilaw yo koro iya kana abudu wa iya kana stain idi mubugu sompa idi tomi po wonroy min law tulung atau kanyati puang angka je pacoba kana kai tapasawila sakwe tato kangeti aja mau tanana ya kana abudu ya kana stai malasa kapwe pasawila sakwe aja mo atau atina di makiro idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin lepangi okoro angin lauki padong okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa wala dolid sebelum mengambil ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni aga sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai di tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah. Ini apa lagi? Iya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamida, maka dia makmunge rabbana lakal hamd. Aja ditakada sami Allahu liman hamida. Makmunge maka dia itu rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Aja ditakada di sami Allahu liman hamida. Imangi mi. Maka dah sami Allahu liman hamida akadaki di mamunge rabbana lakal hamdu aja tak ada tadi sami Allahu liman hamida de imang ini iya mamunge de maka dami rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul asyita min syai'in ba'du jadi aja tak mega tutu makmum maka dia mang sami Allahu liman hamida maka dah telena sami Allahu liman dena maka dami rabbana lakal hamdu itu ampai balaga de tu nak ada sami Allahu liman hamida maka rabbana lakal hamdu nasabak ia mematomi tu baca nama makmunge
Iya mi ko to masampaja cadi di ipake sami Allahu liman hamidah. Napa to makada rabbana lakal hamdu. Nah, tapahan nih. Pak mi to salok we. Kemudian makada kau naik paka kasa jadi papasangi ke joloi supaya tapahatongang makado iya roko to masampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang enggak isampajangi sebagai tujuan padahal alami ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilaw mas sampajang umakna nabita ro matana po ng Allah Ta'ala nalay po ng Allah Ta'ala dosana na pigaw iro na patada nyo ko sa lingka na si bakulun na ina to ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajang iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tao nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadin na ko tamay pura ni masampajang iya na tama watu sampajange na matana nasa di papenadin na masumpa papenadin na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papenadin na ay nalolongan ni hikmah na to lolongan ni iya mi kode papada mo ipura na si bawa de na eta sapa-sapa mo jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku itu demi gaga reke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya telu gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ina tatay hamako jadi dia na tu ampe ang kasampaja sunna ang kasikiri iya mana na rositongan na mapasuku ento papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu sampajange sania tujuan tak tania tujuan tak mas tania sampaja manci tujuan ala mia tu untuk capai tujuan iya na tu nang kaya sampaja sunna haja berarti pakai sampajange untuk milau dong aja mau sampaja bawang itu karek Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dollo ripunna maka de wa huwa qaimun de nak kada purana mas sampajang maka de ayae matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu manang itu Nabi Zakaria tahu mana bayi na paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai dottoro ewatero dena na mungkin kana mu iko paja ni macarepa bayi nemo mato atoni wa huwa qaimun yusolli ukilalan na mihrab na tatto mas sampajang mangolo lo ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka alengnya po wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka anak na je bayine na paja ni macarepa nasa manato nga ngahaya tapi sampajangin na napaki milaw dong matangangi tatto masampajang nailawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban na malaikat apa aku sampajan na nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya nabi matangangi masampajang dene saliwas sampajang apa iya na saliwan na sampajang itu maraji-raji ni tarima itu dena pada ku ilalangi ina iya na ku ilalan na milaw mutamaiwi ilalan na sampajangi muku ilalan na sampajangi milaw ina masijay ha
apa ia mematoro ala nalingi pong Allah Ta'ala maka ia mu pake mangilaw he kome ko masijay iya mi ko isaliwan na to matunro toto mo to itu kare iya na to ampay jadikan idi pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahangang ilaw ki tepa ilaw ki kaberhasilan suju ki ilaw manang yero nasaba onron na mimato mangilaw tawo okilala sampajang